abakunda Yesu twese tuzamura ibiganza ukaba utanaheruka kuvuga ngo Yesu ndagushimiye. Uyu mugoroba iri joro ryabaye ijoro deja ubwira Imana ngo Mana ndazi ko ntiremye, ndazi ko ari wowe mpamvu yanjye yo kubaho, ndazi nubwo ntagushima kenshi ni wowe utuma ndiho uyu munsi. Kandi uyu numugoroba w'ibitangaza, twamaze kubona ibitangaza biruta ibindi bitangaza hano. Igitangaza kiruta ibindi bitangaza kubona abantu bahura na Kristo, nubwo twagarukiriza hano tugataha, ko twamaze kubona abantu babohotse bavuye mu buzima bw'umwijima bakinjira mu buzima bw'umucyo. Icyo ni igitangaza kiruta ibindi bitangaza. Igitondo kimwe nari mbyutse nzindutse nkuko mwese mubyuka muzinduka. Nibuka ko umuntu wese abyukana kumenya direction. Abagize ubwenge bagakora prière ngufi cyangwa ndende, bakavuga ngo Mana direction ni hazi igitekerezo. Nibuka ko nshobora kuba mbyutse iyo saha, hashobora kuba habyutse abandi imbere yanjye, ariko la plupart y'ababyutse benshi babyukana stress, babyukana ibibazo, bakavuga ngo nyamara reka mvugane n'Imana, reka nsenga Imana. Imbere yanjye hari decision ngomba gukora, imbere yanjye hari ibibazo bigomba gukemurwa, ngomba gushaka Imana. Numva haje igitekerezo ngo abakurondera barira ni benshi kubw'ibibazo bibakikuje, kandi nanjye ndi umwe muri abo. Nanjye ndafite ibingoye, ariko muri aka kanya ntabwo nzanywe n'ibibazo, nzinduwe no kukubwira ko ngukunda. Nje kukubwira rebo yamandese kuri uyu mugoroba. Ushobora kuba uri hano hari bikuremereye, tugiye kumubwira ngo tugorobejwe no kugushima. Abakurondera barira ni benshi kubw'ibibazo bibakikuje, kandi nanjye nawe muramo. Ntacyo twabigereranya.
nzamanira nzamanirata muri wewe. Haleluya. naronse ubugingo wambereye isoko nziza kuri wewe niho nubakiye iyo ngutabaje uri hafi yanje ugiye chungiza wewe umbera umuco iyo ngutabaje uri hafi yanje mu gihe cy'umwijima uri hafi umbera umuco iyo ngutabaje uri hafi yanje ugiye chungiza wewe umbera umuco. ibihe ducamo by'umwijima ijambo ryawe n'umuco umurikira ibirenge byacu. We worship you tonight. uri ubuhungiro bwacu. Somebody worship the Lord tonight. kinufise no kwirata nta n'ikindi zigera mbona atari ubuntu wanyeretse nibwo nshima nibwo ndirata. Muri ibyo biganza byawe bashima Imana kubw'igikorwa cyo kumusaraba, igikorwa cyo kumucungura. Kuko imbabazi n'urukundo
Shia manda baya serere boya baya lorere boya baya manda baya lorere boya baya bas lorere boya bandes. Thank you for the blood. Twari bande mutambye mukuru watambye igitambo kiruta ibindi bitambo kugira ngo twinjire tube ahera. Urumwami uganza byose munyakuri muvyukora mwizigirwa mwijambo ryose uvuga ndagushima mwami wanje. Twese hamwe urumwami uganza byose ndagutazira mwami ndagutazira mwami nguhaye ubugingo bwanjye nduhukira muri wewe nduhukira muri wewe wewe mwami w'ubwiza ndagutazira mwami nguhaye ubugingo bwanjye nduhukira muri wewe wewe mwami w'ubwiza.
amajuru yose amushime. urabereye urakwiriye Mwami. Icyubahiro, guhimbazwa, ugushirwa hejuru ni ibyawe Mwami. Twese hamwe ngo urabe. Shirwa hejuru, cyubahiro ni rwawe Mwami. Twese hamwe. Shirwa hejuru, shirwa hejuru.